E whakarite ana e nei tohunga tūmau Māori i tētahi hākari nui, ki te whakamānoa i te kaupapa o tēnei tau, ara a Puanga mā Matariki. Ko te kai, māku e tunu, ko tētahi spring roll. I roto i taua spring roll, he titi, he raki, ginger garlic, e rā momo mea. E hariko ana tēnei uri o Aotearoa a Kārena Bird ki te whai wāhi ki te kaupapa o tohunga tūmau, o tira ki te whāngai i ana whanaunga ka tae mai ki konei ki te Energy Event Centre ki Rotorua nei. Kia nei ko te kaupapa matua o tohunga tūmau, ko te whakanui i te kai me ngā tāngata e tunu ana i te kai. E roa nei e whakanui ana i ngā hararei Pākehā, engari nai nei kua tai te wā kia whakamauri ai tō tātou noho ki tēnei ao hurihuri. And I think Māoris, we naturally have a hospo gene, from working at the marae and stuff like that. We're kind of disciplined as well. He uri a kaitunu Rex Morgan o te aroa me Ngaitahu. I hi kakana ia ki te hoki mai ki tōna ukaipo ki te whāngai i te tini me te mano, ka tae mai ki te whakanui i ngā tohunga tūmau. So I'm doing like a little nigiri sushi rice with kāringo through it. And then we've smoked some kina over the hangi from the smoke, from the burn off. Tēnei te mahi o ngā matua hoki e ahau rawa ko rewe me ngā rangatira katoa ki te awhi ngā rangatahi ki te ako mai ki te haramai tonu ki roto i tēnei kaupapa. Koe nei te tau tuarima o te kaupapa tohunga tūmau e whakanui ana i a Matariki hākari nui. Ko te kaupapa i tēnei tau ko Matariki mā Puanga, me te mea hoki ko whai wāhi tēnei kaitunu Māori a Maya Atvaz no tauranga moana. Ki te haramai ki konei, ki te whanaungatanga, ki te horero mai ki ngā chefs katoa i te ao Māori, ki te haramai ki konei mo te kaupapa katoa o te ao Māori. Hangi master, the smell of a real man. Why stand in front of a hangi for 5 hours when you can just spray it on and walk away? Hangi master, the smell of a real man. Ask your mama. Kua tae mai te tohunga hāngi Ariwi Spragan o te kauerau a Maki ki te tautoko anō i te kaupapa whakamānoa nei i a Matariki mā te hākari tahi o ngā iwi o te motu. Yep, we've got kina, we've got power, but we know exactly the reef it was taken off and the whakapapa that goes with that. We've got a great combination of world-class chefs coming together to bring this kaupapa together and to celebrate kai Māori. Yeah, it's just bringing everyone together. We're all like-minded, we've all been successful in our careers, and just sharing what we know, and also it's almost like role modelling for people. We're mentoring rangatahi, all that sort of stuff. Ko taku ake ki kia koutou mena he ana koutou kia tae mai ki tēnei wahanga o te kauta, he aroha i roto i te kauta, ko te manaakitanga i roto i te kauta, he mana tō te kauta hoki. Nō reira mena e ngākau nui ana koe ki tēnei āhuatanga. Tai atu ki tō marae, tikina he tī taura, he kuaha i ngā wā katoa ki te kauta mā te sink. Kua whakaritea ngā kai, kua horahia ngā tēpu e ngā kai tunu Māori, me ngā kai mahi o tohunga tūmau mo te hākari nui o Matariki mā Puanga. Macie Kuki, mā Aukaha.